بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدعو मेरे लोग दुकुरे मदनी इल्मी खजाना के दुई सत्ता फस्तोलस देवना प्रोग्राम के तकी शव्वाल में अब बनदोस अदعو मेंगे इल्मी खजाना प्रोग्राम के मेरे के खास मौजू की जिन्नी शैतान की बात रखा तेरुम और मेंगे मी मौजू की रमज़ान मस अवमो कुरिंग इल्मी खजाना का गैगन का अन हफ्ता और वंदे अलम कुरे गिनती मौजू है न बस रमज़ान अव में की अलम मी मौजू मारू जसाली إن بس أنا كسر رمضان مسني ما كي قالوا مي موضوع أنا كسر مرتي خشيور هذا مي موضوع के इतरों तिबे फुना नमाज है बोले एक सवाल करे बेको हम जेवानी मेरे के खास मौजू की जिन्नी शैतान की दान रखा तेरे अलमना को मेरे स्टूडियो का में तिबेवी الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان سؤال كرام اسمه كراباني أي الجسم فهو سم كدو كل دوا في بفلك ننجسواني يا فودين هته هتر هته اسمه كراباني تبي فهم السؤال تك اسم سريع بس فنوين أي الجسا فوسم كدو كل دوا سؤال ديواني فودين هته هتر هته اسمه كراباني هذا أنا مهر هذا بدني الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم مريء خاص موضوع أبو يبغى تكون شو تعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقول من موضوع رمضان هو كوريجا دكم دي واقعته كي إنسان آگے هي فساد كرمتك شيطان إنسان آگے هي تباديگن بايك دورتك باي وسيلة تك بهبتو آهدا كونگن ديگتون مي دكون تريكما أمل نفس تعريف كرم ميهن تما مدح كرم لوبي كرما ميباوتو کے بايك كانتت بودا وريكما هم ايگوتا رولي ايگه ترين رولي ان هندوگا شيطان إنسان آگے تري وديگن دا كما مي واقعته أقول دا كافان ايگه تريگا میرے أقول من شيطان إنسان آگے مي هشيگندو کے تري شيطان آگے وسواس ودا الدرك كموجا أو من بابك فاه كور ميري مفرط من نكتة كي احتقار المسلم مسلم ميها نكمتي كلهم جواهك أيس شيطانا تيماغ أمل نفسه ملكو تيماغ مسلم أخايا ديركم هتا مسلم أخا نكمتيكو نميهن نامد نبايكو ديكي نبايا سوريغ تيماغ هيتوغا نميهن نامد بطن كوريفا أو نوتون أي شيطان عملك كم قاعد نبامجم وعملك كم ميها كره فافك كم فودي كم ما النبي صلى الله عليه وسلم بيان كرافنا كيف عندس كرافوني بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم ميها كره فافك كم فودي أنا مسلم أخا نكمت كله يعني مسلم أخا نكمت كله أي شيطان عملته ترين و نبامجم عملك أدي أي ميها كره فافا එකමුග فුදේ එග්මානකි فافاගේ නුබෑකම එකමුග නුරක්කාතිරිකම් ما النبي صلى الله عليه وسلم تبعان كراب نبيما مسلمك فراتون فاروا اجتماعي أدبا خلاف كمس كمي وتنوم بس كوشي فاروا جكم غوانما اي كمس كلا أزوري اي مسلم أخاكم هودم اي إسلامي أخوانتكم إسلامي أخوانتا مجتمعي ألغو من قائم كرمتكا ألغو من مچه لازم كراكم එබස් හාලෙග්ග මේ අලගොන් මේ වෙගෙන් නුවානේ මීහුන්නා මෙදුග කුන් හීකෝ මීහුන්නා මෙදුග නුබෑකුන් අබදුස් දෙකේ බ එක්කමුග එහෙම වෙගෙන් මිදෙන්නවි අඛවන්තකමුගේ මච්ච කායමෆාවා මේ හර්දනා බදෙහි ඉස්ලාමී අඛවන්ත මුජ්තමායි කායම කරව මට්ටක නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් මේ අඛවන්තකන් කායම වානේ එම්මහා කන්තෙත්තකේ අලගොන් මෙගේ දීනුග එක එෆාන වනි ඉර්ෂාද වහම එහෙම මේ අඛවන්තකන් බුරු අරාෆාන එම්මහා කන්තේ එක එෆාන මනා කරවා ෆේගොතු මිසාලක අවන් බල මහින්ගා මුජ්තමා තෙරේග මිහුන් උලේරුග මිහුන්ගේ ෆරාතුම් ෆෙන්න බයික් කහල නේදේ කන්තෙත්ත මිසාලක ඉජ්තිමායි ගොතුම් බලාෆකම ගානම ඉන්සානු බයි ෆාර මේ උලේ උළුමුග බයි මිහුන්නකි එමිහුන්ගේ මේ බණ්ඩු තෙරේග වයා ගේහා ඒත් මීති සමේ ෆර් වැවස් බේරු අදි වා බේරු අඩබස් ඊවස් දාන එන ඉක්තියාරම් බේරු එෆද කම මෙදුවරි වියස් දෙන් ඒ ආඩෝ ඉවුණු මීහානවත එක එඟුණු මීහුන් ඒනගේ කුරුමතිග හි ඒනේ මලාමෙක්කොන් ඒන දෙර නිකමති වාගත කන්ත නුකුරුම නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වආලිහි වසල්ලම් ඉර්ෂාද වනේම එකේ ෆාර නෙම් මිවරුගේ කුඩ කුඩ කමේ සාගමන දූකොල්ල වාෆයි ඉජ්තිමායි ගුළුන් කෙන්ඩි එන ලදුගන්න කාලකම මිසාලක එෆද කමෙන් මීහිග ෆරාතුම් අගුමුන් ෆරාතුම් වෙජ්ජියාම්
ekama mihun heem fara fenot ekam faaha kof ekam wana warboda emihu ladu gonna adin demihu derawan efadharategga ekam sekayfan ewani awmana mana kurwa miga mi algonmen vishnu gengolen je nuktaaki samaluan je dimaaki hagiyatuga mi algonmen naka anekaage beerufushum fenna midenne kala adaba khilaf manwata enumes beadabi kamegge sabun algonmen ena ei eenaage mun shakhsiyat ekkon nubaave eenage evves hokamen ekkama algonmen dekeeruga faharigga efada adaba khilaf kamek fenunu mihaku vedana man nabiy sallallahu alaihi wasallam bayan kon faharigga eena vedana heomi kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala kam bayan qur'afani ya ayyuhalladhina amanu la yaskhuru qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum ay imam dimistakun tibamihum ebbeku anebbeku furassarakum malama nukurashe faharigga malama radduwa fara vedana allah ta'ala hadratuga tibamihum ma heokum bodumi bayak wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun adi muslim mu'min anhintakum sebbe kana beka furassar nukurashe e faharigga furassar kurave anhintakum vedane e furassar kurami hunnabre allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ma man bayka wala talmizu anfusakum itibamu nafsukum malama nukurashe mitanga me bas fulun agumna waras muhim faadaan belibi gane ei evs miyok timaga nafsadi ma malamat nukuran hagiyatu kam suwal ki kihinen qur'anuga kalem nafsutaka malama nukurasha angafa bas muradaki aguna wargin adigen istame umme ei en hashigande fada ummate kamuga man nabiy sallallahu alaihi wasallam shukra bafa hashiganduge komme gunawonaka veene libunas mul hashigandu ekamattaka hela hunna gotu kasiyo qur'an ema mitange bayan kon muslim akhaku en akhaka anen akhaka malame kurum furassar kurum ene nikamet kurum ene ki mi ma darajage mi hekkamuga dekko mistakuna mase quraruga ei en hashigandege ek gunawan anek gunawana malame kurum kala kameke mole ummatuge en hashitakem me mole ummatuge nisbatun en hashigandemme ehemmen qur'an gangwa fone kademe nafsutaka malame ko ashe muslim akha malame kurum ei emihunge nafsu amille malame kurum fadakameke wala tanabazu bil alqab adi laqabtakum wanantakum mi nuruhe mi nantakum mi ismihuna mukhatab nukurashe kitu qur'an allah subhanahu wa ta'ala agumana irshad debafan ema muslimun nikameti kurum ei muslimun nameduga nikameti ko dekun ei tima amille bodawa timawar mihe ku nekkamuga dekun timawar mammi ku nekkamuga dekun adi anekunaki evs bain nunkamuga dekun ei hama agum kurin ishara kore fadange bodawar kamuga terega nimene kamenge ade megotu kurimudene ilmi khazana ge 2 fastolas devana program almage mi program ki jamet salafa santi gulu kore binda program komme homadu egere die konfession igar chande ade merege khas mawdu ki jinni shaytan ki ban rakha terwon adi salmanna tibe from swada koromattaka itru mawdu e ebenge inamada gule ki mawdu tere tibe from swada korben سؤال كرام اسم سكرباني أي جسم فهو سامك دو كل وافي بفلقي من جسماني فهو دين هته هتراتك اسم سكربان تبي سؤال دين اسم زاريا مسفونو وين أي جسم فهو سامك دو كل وافا سؤال ديواني فهو دين هته هتراتك اسم سكرباني ألمنا كو ستوديو كميري بتبي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سنان هذا أول مهار مهوا كودني الشيخ محمد سنان Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam ade hagigata dannawaruga Allah subhanahu wa ta'ala mi agunmen nataka bala mi bawala wa fawadinaki ade me fadan algonmen ek kalime kiya gen algonmen mi ulemunda ulumaki mi ege saubun algonmen ge mujtama terega sulha masalas kan gaembe algonmen ebbayako anebbayaki yei mi akhuntake kamuga mi hagigata ek kalima ge sabun alwe faabay engam islam dinuga mi agunum bayan ko dewa fani agunum menna ki mi akhun kamga musliman ani muslimaki ei akhun kamga adim fadan agunum menna kirtu qur'anu ga rasul sallallahu alaihi wasallam hadis furta agunum menna nahi ko mana kurawa fani e akhwan takaman e ebban bafa kaman unikan an mi atwedane emme ha kanta bani bayan ko dewa e fada kanta ko agunum durwe rakatirum wani agunum menna angawaf egotun agunum men mi gotu wahda karoga hame kiteren anna kame mi by fara misalaka mi ade demme ade Sheikh Samir mi faakor fana by fara misalaka beeru fusu mi fenna kanta tamsa ka kawuren wahaga dekkumuga molu mi ehmej kamuga wana ka derko wahade ke mi malama kurno ta furassara kurun
nota wahi gotaka hinga miha me efada miheka furassar kun efada kantaki me beer fushuga hunna kantaka kurave furassar enka muslim kamuga wanama algon me efada kantakun durwe ekkiba wani boje adin fadan eakiga oraboda vishnange boje hama dini gotos bisa hewkantata kurumuga wes me algon oraboda badange boje me adim kamuga macce boje balambai fahara misalaka timaya wuren aneka hewkantata kurade madu kam fennati misaka namaz kurade misaka madukan noda sunne kanta noda surre no misaka sumsa sunne roda hifa le madukan mihen ihsas kuregen hagigatuge ege sabun emihe egota dakkolluma ki hagigatuga islam dinuga mi tarhib de kamennon e vesadega wajibe misaka mi ala kamuga wana mihen nasihde kan rangal kurum nani ade fa sunne kanta ena du kura kamuga wana ekamuga mativeri kan emihe bayan kodding ekan kama lobi jissumena ennamas ege sabun emiha dakkolla ene buran timam ma blanka hewkamuga ma rangalu kama ekotan hi kurmaki mi ekamuge haggu hagigatu algon libigen wa kamenno aki ege sababaki ei hagigatuga algon menna kanne algon menge mustaqbal mihoti kihinek kamennege hama miyadu emme rangalu hunna miha barabar namadu kon hama rangala mi adule miha madama emiha ge mi halat ehin gotaka badalwegen hinga adana adiyan fada miyadu gos kongole miha madama hama vedane emme rangalu miha kavves engam Allah subhanahu wa ta'ala mi algon menge mi hin hagigatuga mi badal kurawa mi ebe ki gogota engam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hagigatuga ekade fan reganuga damwaruga ekade fan damnamaduga adi sajida gonno ekade fan kurawa dua ay ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik e hitta furulu wa ilahi timange hi iba ilahuge dimatiga sabit kodde wande enga mane ki algon men hitaki mi badalu womunda achen ekifara ki goggote bade badalwege ehma e badalu womugos ha miedu rangala hunna miha faharega madama wes goswen hedan enga algon men eves sadega eves miha ka malama ko frasar kurma ki eves sadega ege teren onna gon adam wadan algon mi hame ba faharan algon men visnan jeni algon men akhikam gawana ma heyko rangal kun algon men visnan jeni e faharega demihege misaalke tafatu dan misaalaka mihaku misal namadu kurayro misaalaka demihegu mi tafatu dan enage adamana mi adamihen mi enaga ad hituge wa niyatuge sabun Allah subhanahu ikhlas teri umugo sabun faharege mi ka konega tafatu hinga dan algon beer fushanga dekantan bay faharane ngunu kamuga bi namas enkam rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurwa fa inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Allah subhanahu wa ta'ala hamkashon Allah subhanahu wa ta'ala balwa wurigene noe tibami hunge sura kasha tibami hunge adi mudata kash walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum wa ila qulubikum wa a'malikum ehna mas Allah subhanahu wa ta'ala mi balwa wurigene mani tibami hittahuga wa takechsha adi fa mi adi fa tibami amal takash ibba fara agun menna mi hadis ge ibba mi agun menna ibba fara fen agun mujtama tereng ibba fara bay be from hipawata hamekani hituga waachakashi Allah subhanahu wa ta'ala balla wdige mon enna mas mi hadis ka asebowe hituga waachsha adiyan fadan amalasha enka megen deha kodine algon me bajhe kan hivse wajhe rangal quran Allah subhanahu wa ta'ala birwati uma Allah subhanahu khushuwat teri uma Allah subhanahu wa ta'ala niyan khalis kuruma mikan kan ibada Allah subhanahu wa ta'ala ke lobi wa mi hori akan ke sebade adiya kiga mi algon men je amal tan e bajhe quran beer fushun quran je amal taka algon men dulun quran je amal taka ade fadan hitun kureve amal tabes ebuhuri ikhlas teri uma birweti um fada kanka enga mi algon waraboda visnan je nukutay mi algon men nan hagigatu gane miedu algon men nam sa rangal namaz kureveti miedu rangal roda hifeti fahare algon men mustaqbal algon men eggoten nege enga Allah subhanahu wa ta'ala mi kamuge muhimu kama hore algon men suratul fatiha gawes mi bayan korwa fadi kamuge dua ihdinas siratal mustaqim sida avegama tedumaga mi almen nan hidayat dakkawande माने कि हिदायत मती का साबित को दे बाबा आदि हम पदां हिदायत का मच्चन हिदायत इतुर को दे वमंग यदि दे नो मियान एंकमो अलगोन में बजे दुआदन नो में बजे अलगोन में गुतमती का साबित करवा तो ए हकीकत का अलगोन में मुस्तकबिल के हयान अलगोन में नेंगे ति अलगोन में हित की मी खुंका गोतक हम मियदो अलगोन में ही कोरा गोय नो हे गोतक मादमा अलगोन में ही badalwe hingadan enkam evve sare algon menna mikama hor algon menna kanne miedu algon menna rangala uleweti misa rangala misa namadu kureweti rangala roda hifeti no to bahi kotukam uleweti ehe mihka medu algon menna fakhur verium ge evves ka fursaten algon menna kanne e fahare gahama algon men miedu mi bunayeti misa mihka ma malama ko no to furasar kurum gotun e bunala bas fahare ga eraddu ngatodan madama hama mi algon menge mi माने कि मी माने हम मी माने हम फदांगे बोना मी का दे मान अनेक का बस हम आव मखी से एकशीगे
واكمل هذه ما قلت كل مدني علمي خزانة قدو ستفصل استيونا برنامج رجع خاص موضوع كي جني شيطان كي بان ركاترون مي خاص موضوع قلت بفرنج إبس سؤال متي أميار فريق سما استمزاريان فرنج النبي هذا سما أنا ما دا بقولي كي سؤال استبفرنا كوربنا استمزاريان فرنواني أي الجسا فوستان فردو كل وافا سؤال ديواني فودين حتى كاستمس كربان أنا كو ستوريو كميري متبي الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم هذا الشيخ محمد سينان شاء الله نمسوا عليكم نجد ساق تماورة أنا ميها دا ميها قطوة ساق سيفا كورينوني إدوغا ددكي كما كي بارها فمو تسفافي كما نانغتي كبادو ألمنا مساق كوريبي دان إم آداء كودي كودي كنتاكي غوتا كوريبي دان مساق كوريبي نوني أقوم نتريغا مورك جينان بايك كادا كنتاك هنگا إغوتا මේ බය මෙහුන් තිබේනම බය ෆාරහමක නිබ්බසෙල්ලෆාන නෝනේ ලෝස් මරාෆාන නෝනියම් වත්තරච්චසාෆාන නෝනියම් මේ චොකබස් කණ්ඩායම නේද මම මේ දැන් තංගොලාම විශ්නේක බහුරක් මෙදෙන්නේ ඒක අනිකාගේ ෆරාතුන් එෆෙනුන් කන්ත එදෙන් වර දාග් වර කාටු ගොතක මේ දෙකේ වෙනි හගේ එතකොම එනස් මේ ආගමෙන් එහා පොඩක එක සමානෝ එකම කොම ඒ මීහා කොල්ල හරකාතේ මේ මීහා බොනලා බහේ නෝනියම ඉවලා අඩේ නෝනියම ජහලා හිනිගඬ ඉදාලවි එහා කොට කොට කමසාවි ෆාෆවානේ මුතිමා මුස්ලිම් අහා නිකමති කොල්ලමගේ මක්සද නෝතේ ලදු ගන්නවාලමගේ මක්සද නෝනියම ලදු ගන්න කාල කමෙන් එන කොෆි කම ගවාන ආගමන්න බෙන්ගේ ඒ ලදු ගන්නාන එක මේ නෙමෙ එකහල කමෙන් ගේ මේ මකාමෙක් ලදු ගන්න ෆාද තනෙග්ග එෆද ගොතක අමලු කොෆි කම ගවානම ඒ කොම්ම කොම බෙස්සම ඒක තිරවන්න මිසාල කුර්ආන ග අල්ලාහ් තාලා බයන් කර වයිලුල් ලිකුල්ලි හුමසතිල් ලුමසා මේ الله سبحانه وتعالى لعن اللي هلاك ابامهن هوتي لمزان همزان كم لمزاكم همزاك اللمز اي يعني دولون كرة اشاره من دولون كرة ملامه فرسار دين انا كيتشي حركات كرة اشاره فرسار كرم لولون كم غاوش من انغان كم غاوش من غبر عدكم بس نوني كم كا حركات كم غاوش ميهك كل بيد بحركات نوني كرة من اشارات يعني නිකමැති කොල්ලෝ මිහක ගාවත හිඟාෆාන උනේ මිහ කොන්නවත හොරෆාන උනේ මිහ කුජස්ස වත්තර නොයක තොබී ගුතුන් එනගේ මේ උෆදුම ගාහුරි හරකාතෙන් මිහ ಕು දක්කාෆාන මින් කොම්මකම කිස අගමන්න බය මිහුන්න එහා බොඩ කමකම උණු දෙකේ එකම එයිහම මුස්ලිම් අහක නිකමැති කොල්ලෝ ඒ හගියතුග ඒ ඒනා බේනම නුවාන ඒගොතක එකම වෙගෙන් දාකෂ එහෙම එකහල කොම්මේ කමෙන් හැම අගමන්න හයාත්තරේ බේහුලන් මා බොඩ කමෙන් නුන් කමුග දෙකී එකහකන්ත කරන එන්නමස් ඒකංකම කියම මේ අනේ මුස්ලිම් අකාගේ හිතන් හගේට වරබඩ උදගු වෙන කන්තත් එහෙම එකහකන්ත අවම කොග්ගන දෙම සිනන ෆා කුරේ ෆදම් බල්ල මෙර තිමා අනේ වක්ක මලාම කුරල් ෆාරගේ ඒතියම අනෙක්ක ඇසන් තිමා දිමේ බස් මේක අසලම සෝරි වර බොඩ මීතිගේ බොඩ හිෆාටවා මිසාලක බලමහින් අබ්දුල් මස්ඌද් අල්ලාහ් තාලා විදාලවනි වලෝ සඛර්තු මින් කල්බින් තිමන කුත්තාක මලාම කුරිකම ගන්න තිමන බිරුගනේ khashitu an ahawila kalban තිමන මේ බිරුගනේ තිමන කුත්තාක වේදානෙති එහෙම එයි එවේෆුණු විශ්නාවඩාම ෆගේ මේ ඉන්සාවන මේ ජනවාරෝ එයින් ඉච්චසකන් ෆොරස්සාරෝ කේන්ති මලාම කුරිස් තිමන එහෙම වේදානෙ තින නුක්තාගේ මිය ජනවාරක බාවා කියන මානේ කි ති ආගුන්මෙන්ගේ බාරක නෝ ආගුන්මෙ හයකොම් වලනේ කස්ටුක අදි ආගුන්මෙන්ගේ බාරක නෝ ආගුන්මෙන් හුරියා ගුණවන්තන් හැමෙන් මිහුරියස් ආගුන්මෙන්ගේ බාරක නෝ ආගුන්මෙන් වාහක මෙදක්කනේ කිසස්තුගාම අල්ලාහ් දෙවි නියමතෙන්ගේ එහෙම ආගුණ අල්ලාහ් දෙවි නියමතේ එනියුමෙන් එහෙම මිහක එදාජ නොදෙවවා හුරුත එහෙම ඒ අලගොන එනියුමෙන් හොදන් අමිල්ලේ කුරි හොදාගෙන ඉච්චිනුන් එච්චි අලගොන් ගුණවන්ත කම්ෆත අලලා බෝලා එච්චි හැමෙන් අලගොන අල්ලාහ් තාලා දෙවවා මිතිබී කි අලගොන් අමිල්ලේ එච්චි හොදාගෙන එහෙම කොම්මෙ ඉන්සානක අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා උෆද්දා ෆුන්න ගොන්නොත ඉන්සාන ලබ්වා ෆුන්න මේ උනිකවන්නොත ආබ නූනියා දිමාව ඉවස්කාල කමෙක සවුන් අලගොන් මෙන් ඒ මේ ආවෙක් ගොතන් නොත එන නිකමති වාගොත ෆා කරු හොද්දෙන එයි මිදන්නේ උෆදුම ගහුරකමකම ගාවිස් අදි ඒනගේ සුරූග හොරක මිසාලක බලමයන් එම්ම साफ मिसाल करने मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्लिम की दिफा को देख के वाक बोलो रसूल सल्लम में अरे होगा अस्हाब एकरम तिब्बने को गेनेवण मी को राबोय सहाबी हम राबोय गेनेवणी में केफान एनेगा हद्दु जिसेरलु देन एने की हम मशहूर बेफुल के मशहूर बेफुल हम इफार राबोय गनक जा अनेक का हद्दु जा अनेक का सम राबोय अनेक का हद्दु जा में गेन हतर फार गेन
كان جسي فر جسي ما إتاتي بيفون بدالو هذا جيني كون نمينا جيني مني تقول أركو جيني ويتي ما كبوتي دين بيتنا بيفون إن لعون اللي بنقول دعاء اللهم لعنه إن لعون اللي بندك يا دعاء ميهار بيوتي إن كلون فافه كسم حد جهون مقام فوران أنت من غير نكمة بقول إن لعون اللي بنقول دعاء إكم رسول صلى الله عليه وسلم كينه هدي إن نكمة يدني ولا جينا قال إن نينجي هذا لا تلعنه إن لعون نودير لعون نودير ثيمان كده فان إنجي وده نوغن वे إنك الله رسول لوبي كورا ميه غتو का मेनू එහෙම එකල ඒනේ කුණ ෆාෆයක සොබ තවබාවකින් එන ඊතර මුෂ්තමා නිකුතුමක් ඔයෙන් හිව්වර එලිගෙන් දාන කාර්යති බේ කියන්නේ ලවුනේ දෙකමයි නේද එකමක එකේ ෆානෝ ඒ බෙල්ලේ බේරපුෂුන් එහෙන් හුරිකම ගවි නමස් එෆද කම මුට්ටස් ඒනගේ එතරේ ගහම හොරදා අල්ලාහ් ලොබ්ව සිෆේ ඒ සිෆේ එකේ ෆාන එක වඩා ගන්නවා ඇති ඒ සිෆෙන් ඒ ඉෂාරක් කරේ එහෙම නුක්තයකි ඒ නිකමති ලොකුතු එකේ ෆාන ඒනක අතුක ඉප්පාපම එනෙන්ගේ හිව්වරදින් දිනු හාගේ તો ඒ නිකමති කොල්ලුමක බයනෝ වරගෙන අස්සාන රසූසල්ලාහ් මරහ මේක මේ ජිනේ කුරුමු හුද්දෙන් එදිකින් සුවාන කෑවා කස් එනොත් එකේ ෆාන එකඩේක සම එහෙන්නුනියම ආදි ખાસ එකේ ෆාන අරයෝග මේක සේවා දෙන්නේම වරබොඩ මස්සේ කොහෙම එකේ ෆාන දිස්කුරි ගෙන සේන සුවාල කුරුම් ෆෙට්ටි එෆද අමරති මග මම්මයා කුරුම් මෙහෙම මේ පුරුහේනේ නුරුහේනේ නුනේ තිබාගේ දත්තයා කුරුම් එන අපේ නුරුහේනේ ඒකත ඒ මානවයා තිතර කොද්දින මාසේ කොද්දින එහෙම ආගේ දුවත් මේ බාබාගේ වරම් මෙහෙම නුක්තයි අද මේ ගවගම මේ වරම් මේ ෆාහ කොල්ලන් ජේ කමෙන් බයග මේ ඉමාම් කුර්තුබි රහිමහුල්ලාහ දාලවනි මේ ආම්මුන් කි කුරන් හේ බයග දීනුගේ නුනේ ඉල්ම නිස්බා බය මෙහුන්න බස් නේගේ ඔලිෆ් ඔන්න කමකේ මේ නියෝ කුරා ෆාෆයක නෆරතු කුරුමා ඒ ෆාෆ කුරා මීහේ නෆරතු කුරුමා උඩ තෆාතු මෙහර මීහේ ෆරාතුන් ෆෙන්න කම ඒන එකුරා අමලකන් එයා එවරන් ආහාර එකමක නෆරතු කුරනේ එකමකු ඒනගේ හුරි බුරි එහෙන් නගල සිවත බස් මුලි එක්ක මුරක්කබ හුරි හැම නොබයන්නෝ ඒක අල්ලාහ් ෆද්දා හුරි එමෙ මේ මීහාගේ ශක්සියත නෆරතු කුරුමුගේ බදලුගා ඒ ෆාෆ ඒගේ ذاتු එකම නෆරතු කුරුන් එකමගේ මින්වරුන් නෆරතු ඔතුන් ඒ හගියතුගා අවම කුරච් එක විදාලවනේ إذا في التفريق بين بغض الذنب وبغض المذنب دقيق فعلا فافا نفرت كرما فافا كرا ميهن اكو نفرت كرما تفادكي ورب بودم ارم دنگن جه تفادكي ايه ميهار تربه ميهس بران مي ميها اك گوس كوري ميها اكو گوس نكراش اين اكو گوس كوري كمك گوس واگ بناش دارين تربيت كلاس ميهار تربه ميهس بران هم برگنا كمك گوس كوري نبران داريفلو تي هادا نوبا كوجكي කයති හාදා නොබෑ මීහෙක් එහෙන්න නුන බුනාෂ ති කුරි කමකි හාදා නොබෑ කන් නොබෑ කොරාෂ මීහා එක්ක එම්මෙ කමෙක සොමුල් මීහා එක්ක නරකේ ලුනත මීහා එක්ක නොබෑ කොලුන් ඒ රංගල නෙබුන කුර්තුබි රහමතුල්ලාහ් ඒක තෆාතු කරන්නේ විදාල කල්ලම යන්තබි ඉලහි කثير من العلماء علم النسبه වරගෙන මෙහෙම ස්තන්දේ වාකේ සමානක නුදේ නුක්තා එකෙමි මේ තෆාතු වාකේ فقلما ينتبه إليه كثير من العلماء فضلا عن غيرهم كي آمون ودو كلار آمون جترون علم السوار جنمن سه تفاوت وهي پورا نيجي است ميهنه سيدا فايا تنفرت كرما مول شخصية اكون ميها كرا نباكون سو مول شخصية اكو غوس كل مغش ايه هنا تفاوت مينغنا گنگول كوباكون كي كون گتككن اون دكين جينيما اي هاگيت وار مهم نقطه اون اي මේ ෂේෆා කරේන මේ දුහ මරංගල බේරෆුරු ෆෙන්න හොන්න මේ අල්ලාහ් දෙනට හිතු කොන්නේ එක බේරෆුරු කරංගල ෆෙන්න හොන්න මේ එන හිතුව දෙක්කුන් තෙරිකම මුනාෆිකම හුරියාච හුරුම් සබුම අනෙක්කම බදලෙන් ගොස් අනෙක් අත මේ හපෙ ජී ගාදනේ අගේ තුවර මුහිම මේ මවුදුෙන් අලගොමෙන් මුල මුජ්තමෝග අබදු අලගොමෙන් මිහොන්න බද්දලු මිහොන්න වාහක දක්ක මිහොන්න මුඅමලත කරමු දාරුග මුස්ලිම් මුජ්තමය කුලර් වර බොර සමාලුවන් ජේකම ඉතිමාග මුස්ලිම් අඛා නිකමදි කොල්ලුමුගේ විශ්ණු ඒ අලගොමෙන් ඉක්කොතස්කේ මුඩියෙන් ගන්න විශ්ණු එහෙම තීගෙ දරුණා බලවන මිසාක තංකුලේ තන්නනුනේ ඉල්මි මීහෙක සරාතොන් මිසාක අලගොමෙන් සිකුණි ගනුනේ අලගොමෙන් ගබෝදු කුරාන අලගොමෙන් විශ්ණු හොන්න ගොත නෝගතක ඒන කොම්ම සිච්ච බුණීම මූලි ඒන ගොස් ආදා ඒ නෝන් තමයි ඔලේ ඒ නෝන් තමයි ඔලේ සෝබ ඒන අලගොමෙන්ගේ වුණා තංකොල අලගොමෙන් වායකි එට කොරඤ්ඤා කොරම් මූලි ඒන කරා ඒ බස් එබුනි බස් ළඟල නූනේ ඒති හග්ග ඛිලාෆේ ඒගොත අනකිත කොරාෂේ එක මිසාක මීහක ඉස්තිහායත ඔලිගෙන් බොනේ ෆෙච්නෝ તો කොම්මස් කා ගෝහෙන් මනහස බොනේ දා ඉල්මි ගොතම් බස්
e buni hisabun ferigen den muli miha ekko gos wegen gos ene den dangal nuwi adi en tawbawies ena mulin me fara kurwi e nuna sunukta ka o me komma sekunde mintake intake emmen hamamen nuwana nubayga nubaga tafatu kalunun kommechki nune hudunun kommechki kalu echenno enno baybe fulungato hudu nuniya kalu hunnane enno hudu nunasadi kala hudatan kola gangechi sunna engos kalatan kola gangechi sunna මීග මීහාගේ ඔන්න අගුම මෙහෙන ගුණස්මි ඔන්නන් ජේනේ එමිහෙ ගීතු ගොන්න එමිහෙ ගා හොන්න මේ තක්වාය සලාහුගේ මින්බරගේ මච්ච ඒගොතම් බස්කස් මුස්ලිමෙක්කම ගාවඤ්ඤා එක්කල ඉස්ලාම්කමගේ ඔන්න අහොන්තක එක්ක කෙන්ඩිගෙන උදා එන ෆාෆ එක්කම ගාවෙස් එන ෆාෆ එක්ක එහෙමන රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ රා බුයි වගුතු ගාස් එක්ක මුස්ලිමෙක්ගේ හොරමෙක් කෙනෙක් ෆර ඒගොත එකේ පාන හිප්පේ එන නෙංගේ නෝන්ත එහෙම kitemme miha goswegen dekam ga gen sen islamuga ginti gitere hunnakam wanya adi hasakum ene nikametigen anna wagu adi hasakum kafirek faratu nikametigen anna wagu to ei hama agun menge aqida al wala wal baraga aqida islamic haysiyatun onna gulun e muslimaka onnan chene gadiga adi agun men ene nikamet kulun e ibsare ga agun menna hudduge mana kamennun adi e mingan olifa onnadi gine fara midenna wihen e rangal nurangal min balanje go agun men bay me hona ඔලිගෙන් ගොස්සායවන් අද මෞදු ගාවර්ගින වාහත උන්නාක සිගෙනස් බස් වාහත උනේ අසබරගේ සුවාලකි කොම්මෙ දුවා ಕು ෆස්නමාදු ගායම් කුරන් ජෙහෙ ඉරු කොම්මෙ සබකා හුරේ නමාදු කුරන් ජෙහෙ රංගල ගොය නේගි රංගල ගොෙන් එගෙන් දෙන් එමියකන් එගිෆවා ගොත නමාදු කුරීම ඒ නමාදු සහවන්ත ade namadu kurairuga ebajehe hagegatuga namadu kuranjehe goy furtume bajehe daskuram mi hagegatuga wara muhimu kamen ei ade imam bukhari rahimahullah kale fanuge sahihuga bab banna mi ade widala fani mi al ilmu qabla al qawli wal amal bahibunu mukurinna adem fadan amal kurmu kurin beno mani furtama ilme kama begot ehm e kame kureveni nod bahir rangala buneveni haggatu kama be ilmu mi halifa holju kam gawana enkamun namadu kuran eme furtan fashagan naraje namadu kuran jehe gon ebaje das kuran e wara muhimu kame enam salgon menna bay fara onna goti ekkada mi namadu kuru miyanne ka warta wa kala gotaka miyanne e fenna gotaka gina fara kureve manzar me fena enamas algon menna rasul sallallahu alaihi wasallam irshad wafani sallu kama ra'aytumuni usalli timan kade fana namadu kurni ko duggota tiya bayam namadu kurash enkam algon men ge macca mi wajib ge wa kame rasul sallallahu alaihi wasallam mi maniki namadu korevi gotaki ko bato algon men hodun egon hoda egoteg macca algon men tabaw enkamun egota mi vihawi sawhaka e jehene hagatu namadu mi hagatu namadu mi duku komme duhaku komme du fasfar kuranje alkome mi e alkon algon men baje sahha kuran baje egtere bade misa wuduge kanata bas wudu sahawani kon kine kanata kogen kama mi kan baje da mi dannan e baje enkam wara muhimu kame namada behe gulun huri hakam daskurma kiye algon men duwalak fasfaru kuranje alkome hema e alkon haygatu rangalan adinu kurave kamga wanam note ranga mi fardu fasnama de kuranje go rangal nege kamga wanam hagigatu den huri kantaka ves gena fara farwa koda kuraven enkam e namadu kuranje goitta daskurun e waram mi wara muhim kam egotun algon men tere sabur kane baika fattan kama be gotun ekolawade namada be gotun khasa gote hem kama be gotun waram mi wara muhim kam ei ekant daskurun den namaduge misalaka mi namaduge kantata kurairuga misalaka baikante bor ege sabu namad baatil wa fada kantata ehma ifada kamen hagiyatu namad teren awma kiye namad baatil wane kantata enamas misalaka namaduge bor sunnetta kebes misal sunnetta dangala neengeni misalaka 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 namaduge ekitantan misal aibatan je tantan neenge kamugawana baika sunnetten e bor sunnetten adi misalkan adi duwi kamuga wienama sayadi mi namad baatil ennuwane henamas namad baatil wa fada kamen ege tere wanna kamuga wanam e mi maki namad sahaba genen no dan ehme emme kodaminun e beje namad sahawa min wor jehene engen jehene e namad sahawani kiha warakan namad kurewuni mutano kon khala kanta ken namad ge terega himroni muto kihiner mi namad ge amalta mi maki namad ge terega amalta betum emme kodamin ekanta bengen je enamas koindene men sunne kanta kamuga wanam e kanta vihas boda daskurma mase kuranje ei hagiyatu namaduge furihama thawaba daruma hodagatu mattaka ehmkam namade sahawa minwaru emme kodaminun engen jehen shedin swalaki namadu ko fa salam diva dem machnaga kige to kiyani furtanga me namadu
titanga me kom namadeka bayan ku fenne den amku fardu namadu salam dirma foga demmacha kiya nagagen kiya du'a nonan fardu namadu ko nimma kiya astaghfirullah 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 allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram adi focus by du'a tabarak asay mi hal shaka sura mi kursi adi ikhlas falaq mastin sura fada den awon mi kazi kur tasbih echi kiyawan de namaz ko nimma fardu namaz ko nimma amachan nagan kiya du'a nonan hage to den fardu namaz ko nimma amka amachan nagan du'a kurma sei sunnatu ka sabitu kame veshnum by befurun hama me zikur tasbih kiya fad waki khas du'a hama komme namaz ek fatu ka kiyuba amachan naga e gotaka no namaz ko salam di fon zikur tasbih kiyuma gon me kiya zikur tasbih kiyuma me den ihsan fari goti nimefa den sunna namaz ek kam gawana इसे नमाज एक फोग वकी खासो का अम्मच नगा वकी खास दुआ किया करनो एक सुन नमाज फातो कम गान मैंने एने बेनु वा हाजत देने मट्टा का अम्मच नगा दुआ करमा की एमरा गलो कम एम ती सवाल जवाब देने ने नमाज को सलाम दिन फोग वकी अम्मच नगा किया वकी खास चे नोवे هذا ما يقول كل مدني علمي خزانة के 2 فصل देवन प्रोग्राम मेरे के खास मौजू की जिन्नी शैतान की रखा थे और मैंने को स्टूडियो का मेरे मित्र भी शेख अहमद समीर बिन इब्राहिम और शेख मोहम्मद सिना शालवान के वक्त सर बड़ा क्या है नस मौजूद कुरिया बड़ा आदमी अगर मैं वहाँ तक कहूँ दिया मुस्लिम या निकमत को लम ऐ शैताना इंसान अगर हर्षिकरण तेरे इंसान तेरे बातें करना ए मगे एक सब तीमा अमिल्ले बड़ा कन तीमा तेरे बातें करना है बेवा हदीस का असवे में अल-किबर बतर al-हक़ व गम्तु الناस බොඩාවරිකමකි හග්ග ඉන්කාර කුරුම තිමානුන් එහෙම මෙහුන්නකි මා දබ්බ එක්කමක දෙකුම එන තිමා එක්ක ෆුරිහම මේකම දෙකෙන් දැන් ಬಾಕಿ ති බොරියා මන්නකි ඕනි මෙහු එමෙ රංගල කමෙන්ස් කුරේ නගල බහින්වස් පුනේ නගල එච්චන්වස් කියනම දැන් අනෙකුන් ඒ මා දබ්බේ ගොතුක දෙකුන් ඒ බොඩාවරිකම ගේතුක ඒ ෂයතාන ඉන්සානගේ විතරේ වද්දාක මේකසම දෙක්කුන් තෙරික මිහුගේ මදහය තාරිෆ හසනා තිමා හොදු ලිබිගතුම තිමාගේ හින් එදිගොස් හිෆ් ෆසාදවේ එම්ෆෝන් එමිහගේ නිමුන් නිමගේ හංගාදාන වරන් නේදේ කොට කලගොන් මං අබදුස් සමාලවන් ජේන අවගොන්මගේ එම්මේ ෆෝගේ නිමුන් අම එම්මේ හේගොතුක දේතෝ ඒ බේරෆුෂුන් අවගොන්මන්ගේ න ඉංගිරේක ෆෙන්න හොන කම ෆාරෙක් ගාම ඒ එහෙන් ගොතක බදලුවේගේ හංගාදාන ඒ අවගොන්මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හදරතුක මදද නේදේ කම ගාන අල් තිමා ලිෆාවා ඒ හේකමගේ නසීබකේ තිමා අමිල්ලෙන් හොදාගේ එච්චකමගේ දෙකි තිමාගේ මුස්ලිම් අඛාය දිමාය ෆකන්තෙන් ඒ ඒනගේ دكم كم قالوا دكم فرح كم الله سبحانه وتعالى إيه أنا كل حالات كل بدل كربا تيما نكمت كرو فانهم أول ما أبودو سنيومت دميجن ديت أو من دعاء كرنجة ميري دين أول من موضوع واحد كم ديوانا نقطة أو من كم سرق على الوالا أو من ميري مي برنامج نما داني دين أول من واحد كم نقطة رك احتقار الذنوب فافت أي كودا එච්චෙක්කම ගදෙකෝ එගමණගේ ෆාෆතක මෙත් කම්ෆසේ කරො මොනි ෆාෆත කුදි කන්තෙක්කම දෙකින් අව මේ ආලහනලු ඒගේ සවබන් හගියතක මේ මෑ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිසාර ජස්සාෆනක අව මෙන්න බයි ෆරාත ඉතිදෙන් වර කුඩ ෆාෆයක ඉතිදෙන් මා බොඩක මෙන්න ඕන ඒගොත ඒ අවම හිතුක ෆාෆත වර කුඩ ඒ එබ්බෙස් එච්චෙන්නුන්කමග දෙකෙන් ෆෙරි මෙහිසාම් ෆෙරිකින් ඒ අලුගොනමගේ හලාක අවමනා කුමතිරකින් ගෑදාන් ඒගොතුන් मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुराफे इय्याकुम व मुहक्किरात الذنوب तिबाशन दुरो रक्कातरे तिबेशे मे फाफतक कूड़ा इच्चकम व तिबा में देखुम व इन्नमा मसल मुहक्किरात الذنوب कमसल قوم नज़लوا बطन वाद मे फाफतक कूड़ा इच्चकम व कुदी फाफतक मे इब्बस अलालु में नेगुतुक देखे मेहुंग मिसालकी देखमुग मिसालकी මේ වාදියක ෆේවි බයිගේ මිසාල උතුරු කුෆා දෙබේක තනක මේ ෆෑබනි فجاء ذا بعود وذا بعود حتى حملوا ما انضجوا به خبزهم දැන් කිමිහුන් එකිතන්තන ගොස් දරුමේ එක්කරන්නේ කොම්මිහුස් ගෙනනි දරුගඬ ඒ අලිෆාන් රෝ කුරුමට එමිහා ගෙන්න එතිහා බෝඩන් එක බෑවර එච්චි තන්තන ගෙනාම වරබොඩ දරුෆුන්ජෙන් බෙජේ එමිහුන් කක්කාගෙන් රොහිෆිහා දාවර එච්චි එහෙම මිතා මේ හදිස් කුරා ගියතුක මේ ඉහසම් ෆරිගින් මේ ميها يكون فرافكم قوانم وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه එම ඒ ෆාෆත කුඩෙච්චකම දෙකරම ඒ එකති කුඩෙච්චක දරගොණු එද්දරගොණු අර්දරගොණු බෑවේ එකති හැම එක මෙච්චක හුරිය අදර එක්කුරි මිය අන්දාලා රච්ච වෙක්කුර එහෙම
eki betam mitarun tima kore faafatan ei ebbes kamenno kuma dekem feri ekam huriha etchik ekkollaruga emfon as e faafetaki tima hala kollar bolo etchikam ga wegen gada ehma agun men nabiy sallallahu alaihi wasallam itanga bayan kura fa misalun agun men ege ekam nurakka terik ei insana hala ko ekin gada na kamekkam ga faafata kama de insana ebbesura ka alaadu agun men kamfatun aduha adun ta agun men lulum bala belun ta agun men dulun dakka waahagata huriha etchikis ege terega faafa kitama kodana mas faafa ekkum wan agum nge aduru rakka teri wanjene erum agum men salama wane ko tiden aadakama ke ma kodakama ke ma boda ekam alawnam farafkum wana e alanul mage natija ka wegen dani e huriha etch ekwe etch ke war bodo etch kam gawen algon men hala ko hinga dan hem dengan rega agum men me mawdu den iturum huri waahita ka girad kurbi agum men kuriyeta ade shesna itrech ad hagigatuga e bara muhimu nukutai mi algonmen algonmen hagigatuga mi misaka faafen hagigatuga koda etche e kamak kanno hagigatuga algonmen badan jehni ege badaluga e mi ekan e nahi koravi faratuge hagigatuga bodmen algonmen badan jehni algonmen komme namaz ga ade hamada kom mi ade mi algonmen namaz tegre ga samen ken Allahu akbar huriha etchaka huriha farataka boren bod farataki Allah subhanahu wa taala em bod farataki Allah subhanahu wa taala enkam algonmen hagigatu e kamakan no balanjene ennamas e hagigatu me algonmen nan e kamakun duruwan enge faratuge habata ilahuge izze wantakam algonmen hagigatu balanjene egutuge mati algonmen masake me konanjene e hagigatu kitame kudakame ves e ami e amuru kura faratuge al bodukamge sabunge tafatu engadan e hama mi algonmen ge mujtama tere algonmen ole mundar sam kantan wani mi hama ifadam wani e hagigatu anga faratege sabubun hagigatuga ekame ami ad kudakam bes board kamaka vege hingadan adem fada mi anga farate ei kuda farate kamuga wana fahar board kam bes kudakamaka vege hingadan enkam algodmen hagigatuga abas visnan jene Allah subhanahu wa taala e algodmen na ekamakuma nahi kurevevi enkam algodmen ekam durwe rakka teriwan ekamakan no hagigatuga algodmen visnum bahatan jene هذا بيقولوا मेरे कुरी मदी इल्मी खजाना दूसरे तफस्तर तेरा प्रोग्राम मेरे खास मौजू का हमें साफ होती जिन्नी शायतों के बारे खातिर हम अलमन मौजू का एक मौजू माते हुआ आदित्य बेगम भाई सवाल तक जवाब दे भी अशेख अहमद समीर बिन इब्राहिम अद शेख मोहम्मद सिनान इंशाअल्लाह मैं ना हफ्ता के हो मद हो गए दिए 4 बार बिल्कुल उम्मीद होगा बाकी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू